appointment letter di গৈছে আৰু তেখেতৰ যিটো স্পীচ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই আশা এই কলেজটো ভালকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াৰ হিচাপে যিখিনি ইনিচিয়েটিভ লৈ পেলাই আজি এষ্টাব্লিছ হ'ব পাৰিছে মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে হওক একেবাৰে কৰ্পৰেশ্যন থাকিব আৰু মানে স্থিৰতা এখন কৰিবলৈ আৰু লিড কৰিবলৈ ছাকচেছফুল ডেভেলপ কৰিবলৈ তেখেতে সদায় কৰ্পৰেশ্যন থাকিব আৰু ৰাইজে ঠিক তেনেকৈ থাকিব আজি এই ফ্ৰেছাৰ্ছ মিটটোৰ লগতে এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া যিটো তেওঁলোকে যিটো প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু মই আন্তৰিকতাৰে তেখেতসকলৰ লগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দেৰি নকৰোঁ আজি এই বিষয়ে আমি কওঁ এই পৰ্যায়লৈকে কেনেকৈ হৈ উঠিল সেই বিষয়ে সকলোৱে জনাটো বহুত দৰকাৰ আছে চাওক এখন কলেজ এষ্টাব্লিছ কৰা ইমান সহজ নহয় যিয়ে আমাক নেতৃত্ব দি আহিছে এখেতৰ বিষয়েটো সকলোৱে জনাটো বহুত দৰকাৰ আছে আমি বহুত ৰাজনীতি দেখি আহিছোঁ বহুত পাই আহিছোঁ ভোটটো চৰকাৰ কিন্তু তেতিয়াহে হ'ব কামটো then only we can erase this evil calling bombs and burning effigies of leader will not do that will not do we'll have to go to the depth of our text itu nil tungke ning rongar ni lo abso jeni tungke pini matha dami lo ko ning darong senam lo ini la dalil tung korkan tiara tu moke athema aji ding o pelo ke mang ladak sium college doson de messenger college tum doson de messenger tu degree college yum doson de messenger tu la sipini la bang so degree college bangke nil tum pini je theglong lo pini je tong lo student tum pen staff atumben faculty atumben kado go principal penchenglok sponsoring body kado go nin tum ila dak isia meeting lohon isinin tum che phalo pin che theglong lo suppose ni tum ningarong lo labang so itu nil tuma homosti itu nil tuma rat atum turan ke hang labang so nak ke pleng labang ke karbiang lo autonomous council elitum Honorable CM Akahatul Dr. Tuliram Longhang Hinpen nang kerap la pente Honorable MLA Akahatul Singong Hang Hinpen nang kerap ang citu duna join si ping lebang so kores so bangke pindil tum cet heglong lo sumar tumbang non ladak kelas ang dunong lo la pente kado be kenang sot ana hormu pusitame lahinil tum cet heglong lo long lo si lebang so join si pindil tum karbiang lo autonomous council siya magkahay. Dr. Tirang Longhang Fan sebenarnya tuang panel cuma kecuru tujuh reklo, panel itu MLA magkahay. Dr. Longhang Fan sebenarnya tuang kecuru tujuh reklo. Sponsoring body, kado we mate korkan tiarat toma hin kanili. Kami yang tunggu kado we fan kecuru parpik lo. Kalang lo Kechengsi labang so college abang ke pacuning si establish lo lapen. Pacuning sini ditum labang so Kechengsi freshers mi di point pertama ni tum kator to pagoma sini tum hining si bipon nangkok lo la si Kechengsi labang so freshers meet labang so college of freshers meet mate kewang mi dum han lo charlie law somar kewang mi dum han kideng labang so amai ni tum pini dak Longmirjeng College along masin ni tum bipon lo lapen labang so amai along ni tum kachopapon MLA ke hai dosing Longhang sor alang li wangji pulo sitame kaprega mai do komo silang chitong donong ledalo sitame nitum ka chopapon guest of honor sir Khonsing Rongti medical EM lapen ilitum ka chinghon sir Raju Piso sartum lapen nitum ka chopapon aluhi
dolang ong dong atung nang sitong dun dan RD nang tidon lo lapen nilitum labangso